umva musore, nukoresha ubukwe ukabona sobukwe na nyoko bukwe bari kubyina mu bukwe bwawe, uzamenye ko bari kwishimira ko bikuyeho igisasu. Ntugende utamforowinze mwana. Niko musore, sha niba urushe waje urerura ukareka kubwira umukobwa ngo baby jya hejuru. Utabeshe koko. Ni ryari wabonye umurimo ujya hejuru yisuka? Tugende utamforowinze mwana. Shaka umuhungu ntago byoroshye mwa. Bibaze guherekeza umukobwa ibirometero birenga 20. Sha ari ukugira ngo aguhobere gusa. Tugende utamforowinze mwana. Umva muko. Ntabwo nagira izuba rimenagura umutwe gutya ngo ngire n'urukundo rushenjagura umutima. Basi wambabure tukazongera gukundana akavura kaguye. Ugende utamforowinze mwana. Umva musore, ntukinubire kubayeho. Imana ikwimye ubwanwa. Ibi kigutije amahirwe yo gukombesha isahani ururimi. Ugende utamforowinze mwana. Ariko ujya wibaza impamvu nyandikira singusubize. Ntugire ikibazo kuko nanjye 2010 nandikiye Rihana. Ariko na nubu ntaransubiza. Nigeze mfasi forowinga mwana. Ejo bundi nagize gucya nigurira imbwa yo kujya indindi bisambo. Bukeye nsanga yambwa bayibye. Tugende utamforowinze mwana. Ngiye impamvu ntazatinya gukora icyaha na kimwe. Navumbuye ko abanyabyaha ari benshi ku isi. Mbona uramurira ubikuzimu tuzawuteranira tukawusoba mu gahita uzima. Oh my God! Forowinga mwana. Mu minsi ishize nabwiye umukobwa dukundana nti Sheri, nubwo ntafite amafaranga menshi nka inshuti yanjye ariko ndagukunda. Oh my God! Maze aranyegera arampobera arambwira ati Sheri, niba unkunda koko mpa pase y'iyo nshuti yawe ndakwinginze wo kabyarawe. Gusa ntugende utamforowinze mwana. Ubundi njyewe kera nkinkura umugi nari nzi ko Yuda ari we wishe Goliyati. None kumbe nuriya muswa ngo ni Zakayo. Ntiwibagirwe kumforowinga mwana. Ubundi njyewe uko mbayeho, iyo mbyutse mu gitondo ngasanga akazuba kari kuva, mpita nayura kugira ngo na jire wanjye uri ku mutima yota akazuba. Forowinga mwana. Niko musore, urashaka kuba umunyabwenge ariko none se kukundana n'umukobwa umwe
Alaikum assalam. uko niko Salomo yakwigishije? Salam alaikum. Tugenda utamforowinze mwana. Ariko mwabonye ukuntu abazungu ari abanyabwenge. Salam alaikum. Baragiye bica Yesu. Alaikum assalam. Abaswa barangije baduha amashapura ari umurambuye ngo tuyambare mu ijosi. Kugira ngo Imana nizaza izadufata n'igihanga. Ntugenda utamforowinze mwana. Ejo narindi kumva indirimbo y'Igihinde. Salam alaikum. Nenda kurira neza neza kubere mosiyo. Salam. Kumbe sinzi ukuntu bayinsobanuriye neza. Salam alaikum. Sangiri kuvuga ku buhinzi. Ikosa no kugenda utamforowinze mwana. Umva muko. Urabizi neza ko umusore wakwambuye ubusigi yakugura ibiraha bya turuwasa. None sha inzirakarengane bari kuyaka miliyoni 1.5 ngo ni inkwano. Salam alaikum. Warengana undi mwana wo kabyarawe. Salam alaikum. Alaikum assalam. Nyuma y'igihe kinini ntinya kujya kwipimisha sida. Salam alaikum. Imana ishimwe ko uyu munsi nagiyeyo ngasanga batakoze. Ariko mujya mubona ukuntu mu Rwanda twakize. Umunyarwanda niwe wenyine wibwa telefone ifite agaciro k'ibihumbi 200. Salam alaikum. Kumva aravuze ngo Salam. babajwe na simukadi yanjye batwayemo. Iyo ukundanye n'umukobwa wo muri ka karere, Salam alaikum. ikintu wirinda ni ukumusohokana. Kuko iyo umusohokanye atanga komande kwa Mucobo ukagira ngo agiye gupakiza imodoka. Oh my God! Alaikum assalam. Ujya kumva ngo utuburushete 4, ibirayi 6, ibitoke 8, udufanta 3. None hakana harenzaho kabi. Salam alaikum. Ujya kumva aravuze ngo ninshake mburare nagira ntese. Bakobwa y'uburera ntabwo nabavuga n'abantu banjye. Hari akarere nzi umuntu asoza amashuri yose Salam alaikum. hagakurikiraho gushaka akazi. Alaikum assalam. Aragashaka mpaka kugeza igihe gushaka akazi ari byo bibaye akazi ke ka buri munsi. Mba nkavuze nuko ntashaka kwiteranya n'abanyaburera. Forowinga mwana. Ariko abagore murasetsa. Salam alaikum. Umugabo duturanye bamufunze imyaka 34. Alaikum assalam. Maze atashye umugore waramubaza ngo Salam alaikum. unzaniye iki sheri? Forowinga mwana. Hari umukobwa ubona ukagira ngo ahari Imana ikimara kumurema yahise yicara ku ntebe ikibuno kitari cyuma. Nihitiraga gusa ntugene utamforowinze mwana. Twese turabizi ko iyo munda nta kintu kirimo hakurya. Salam. Ubwo
ubwo rero niba n'umutwe uhora ukurya alaikum. ntutume mvuga byinshi wowe kabyarawe. Gusa ntibibagirwe kumforowinga mwana. Abantu munywa inzoga rero mwisubireho. Uzi ko uyu munsi twatashe ubukwe ahantu. Salam alaikum. Umuhungu twari twicaranye akambaza ngo Alaikum assalam. ese umurambo bawuzanye. Niko muko. Salam alaikum. Ubu papa wawe arabizi ko usigaye ukundana n'abagabo bamunyuzuraga kera Alaikum assalam. akiri umunyeshuri. Mumbabarire niba nivanze muri politiki. Musore wanjye. Nk'ubu ndamutse nk'ubwe ngo utandukane n'uwo mukobwa mukundana warakara. Salam alaikum. Kandi ugahora uvuga yuko ukennye. Alaikum assalam. Ngaho teranya yo haya abakobwa yose. Urebe ko ubutaraguza akabanza Nyaruguru wo kacwawe. Forowinga mwana. Umufande duturanye yabuze umukobwa we. Salam alaikum. Mufasha kumushaka. Alaikum assalam. None tumusanze mu cyumba cyanje. Ugize ngo iki? Ugize ngo iki? Salam alaikum. Ndi kubona afashe kumukaba hamwe haba imbunda. Alaikum. Ubanza agiye gukora mu mufuka kampemba. Ugenda utamforowinze mwana. Umva muko. Salam Niba wiborosa alaikum. ukaba nta gice cy'umubiri wawe kizunguza uretse akaboko gusa. Shanka ubwije ukuri rero. Mu nama y'abasore irabera ku kagari saa 7 Salam alaikum. nawe uratumiwe. Umukobwa umwe uba ukimugeza ku gitanda Salam alaikum. ukamukuramo imyenda yose. Alaikum assalam. Ukajya kumva arakubajije ngo Salam alaikum. we sheri urankunda koko by'ukuri. Niko muko. Alaikum assalam. Urumva ari nde muhungu wakwanga mugiye kubikurikirana koko. Ugera utamforowinze mwana. Hari abasore bo mu karere kamwe mutwonzi. Salam alaikum. Ingofero zabaye nka makeup. Alaikum assalam. Iyo bazikuye mumenye impamvu ba mukerarugendo bahora baza mu Rwanda. Ntabwo nakavuga abasore b'Iburera turi inshuti mwana. Ejo bundi nari ngiye gukundana n'umwarimu kazi. Salam alaikum. Ntekereje ko ashobora kunyigisha isomo mpita mbivaho. Gusa ntugenda utamforowinze mwana. Ejo bundi nagiye gusenga. Salam alaikum. Ngeze mu rusengero nicarana na vie wanjye. Alaikum assalam. Mu gihe pasiteri arangije gusoma ijambo ry'Imana. Salam alaikum. Aratubwira ngo Alaikum assalam. reba mugenzi wawe mu maso umubwire ngo singutinya mwana. Ndibaza ndatahaye. Ugenda utamforowinze mwana. Abogoshi b'Iburera nabo barasetsa cyane rwose. Salam
Salam alaikum. ibaze ko uyu munsi nagiye kwiyogoshesha Alaikum assalam. bakambwira ngo baranyogoshera 500. Salam alaikum. nanjye ntayo nabahaye, Alaikum assalam. ahubwo mu kanya ngiye gufata imodoka njye kwiyogoshesha i Kigali. ugize ngo iki ugize ngo iki Narumbishe ngo ho bashobora kuba bogoshera 400. Ugenda utamforowinze mwana. Uyu munsi sheri wanjye yampamagaye arambwira ngo aje kunsura. Salam alaikum. Mwohereza tike ya 15. Alaikum assalam. Ndangije mpita mfunga phone nkuramo na simukadi. Ubu ndabiza ari kurira kubera ko yambuze. Followinga mwana. Abanyasiyanse mu bushakashatsi bwabo bavumbuye ko Salam alaikum. abakobwa bagufi nka twatujuisi twasa nayo mu gakombe Alaikum assalam. uko ari bo baca inyuma cyane ba sheri baba ngo kuko baba bazi ko batari bwababone. Ntugende utamforowinze mwana. Hari ukuntu mujya mundeba mugakeka ko nzi ibintu, Salam alaikum. ariko buriya nanjye ndibaza nti umuntu arongora ndamushakaho iki koko. Forowinga mwana. Hari ukuntu abakobwa bafite ibibuno binini batwiyemeraho Salam alaikum. ngo ntabwo badukunda. Reka natwe tubakuriragaho kunyo. Alaikum assalam. Niko basha. Mwaba mwibaza ahantu za televiziyo ziromba zagiye. ziba sire nyangaragata ko shoko kodire mushenzi wa numa Ubu hagezweho udufuratisha. Ntugende utamforowinze mwana.